dancing his way around the world. It's what Hiromi Sakamoto's done all his life. Now the 47-year-old native of Osaka, Japan is in Auckland, and with the help of a Kapahaka legend and a hip-hop posse from Otara, Hiromi's moving to a Maori beat. You can see it, he's like doing all this Kapahaka stuff. He's like, what, Japanese, Chinese on that side or something, Maori on that side. Ko Hiromi Sakamoto tēnei, he tangata whenua o hapa nei, he kai kanikani hoki o tēnei ao tau whitiwhiti, a kua hūnuku ia ki tāmaki, kua hūpeke hoki ki te ao Maori. 私の名前は坂本ひろみです。で、大阪出身です。これで5ヶ月目なんですけど、これから、基本的には3年間博士課程にいます。Neke atu I te rua te kautau a Hiromi e noho nei hei paua ko kanikani, e ranga hau nei ngā tūmomo kanikani maha o te ao. Nō ko naia I haere ia ki Uropi me Amerika, ai nai nei ko tai mai ia ki Aotearoa ki te ako I ngā mahi Kapahaka. E toru marama ki muri, I uru a Hiromi ki te rōpu Kapahaka o te whare wānanga o Tāmaki Makaurau a āwhina I te kaupapa. He kaupapa nā tākuta ngāpō wehi rao ko Angie Waimātau Smith I whakarite, a he kaupapa pārekareka ki ngā tauira no tā wāhi. マオリダンスはあまりこれまで知らなかったんですけど、とっても奥が深くていろんな多様性があって面白いなと、すごく面白いなと思ってます。とってもいいです。とっても好きです。E tū wherana te Kapahaka ki ngā iwi katoa, engari anō ngā kanikani o hapani pēnei I te kabuki. He tikanga tapu ōna, e kore e taia e te katoa te ako. Unless you are born in a particular family which does kabuki, you can't study kabuki, which is terrible. ニュージーランドに来て何かこう新しいカルチャーっていうか文化に触れたいと思ったらやっぱりマオリのダンスっていうのが一番私にとっては重要なことだと思えたのでこれを勉強することにしました。Ia ia e haka ana he kaha nui te ihi o Hiromi, a kua ki te atera e o nakai ako. I know he's a dancer. He's a teacher of dance in another culture, but what he saw with Māori, with Kapahaka, was something I knew that he wasn't quite used to, you see. But when he was shown how and the placement of body and how to move, etc., he did it precisely. You know, a lot of the students from overseas, they are so respectful that when they perform, it's exactly as they've been shown. And it's stunning. そうですね。あんまりまだ4ヶ月5ヶ月しかやってなくてもっと習いたいというのが基本的な今の思いで、できたらカパハカ2、カパハカ3と行きたいなと思います。I roto I te toru marama kua mātau ake a Hiromi ki ngā mahi Kapahaka I ētahi kua hia tau e noho ana ki Aotearoa. O nei tauira ko Hiromi anake te tauira no tā wāhi ka whakaitea te piki ki te taumata tuarua o ngā mahi Kapahaka. Heoi ia Hiromi I konei e hara I te mea ka aro noi hoia ki te Kapahaka. No nā I te aoporo nui o Amerika, e toko ake te ngā kau nui ki te kanikani hip-hop. A koe nā Hiromi I piri mai ai ki a Sweet and Sour, te rōpū kanikani hip-hop toa o Tāmaki Makaurau. I have always thought dance and theatre connect people and foster a sense of community. In a contemporary society, we often fail to teach young people to be imaginative, empathetic, loving and caring because we emphasize too much on skills to eat, survive and make money. But Sweet and Sour crew already know that brotherhood means a lot to them. To be human means a lot, both positive and negative. But we learn from negative to be positive. In this context, I think both Kapahaka and hip-hop are eternally human. Hiromi's a great support. He's got a kind heart and he's given his support freely and unconditionally. You don't find that much in this industry. Yeah, I think he supports us a lot.
Like, he gives everything he can, but he tries to support us in every way, which I think is cool. ダンスをするといろんな文化に触れることができるんですね。でカパハカもジャズもヒップホップも一人の人ができるじゃないですか。で自分の中に多様な文化が混在しているという自覚をするところから多分他人の立場に立ってものを考えることができるんだと思うんです。In 3 years' time, Hiromi expects to graduate with New Zealand's first doctorate degree in dance. Coming up next week, the Maori New Year Matariki is a time of reflection and new hope. Auckland's North Shore community is dedicated to Popo to forge a new beginning for the shore's once troubled Awataha marae.